until today. And the interview the good 31 ta March le va renewal ku contract ta vanhu van'wana va chachiwini ni la ku veka sure ku one day mali yan for all. No story. Too much. And be we. So I tell her to na mutla lo ayo tela to na mshona 5 hours ita kila. Yeah, balanzera mabana data. And the relationship ndakuleka yale, it's for my kids who are ngakho mahlweni at this moment. Hinkwaswo leswi swi endlaku mitirho yaleyi ni endlaku ni va ni kha ni pfuxela ngopfu. Yeah. So yes. That's why ni get take munhu a nga na vanhu. Ni nge pfuki ni ve number 1. Oh well. Sounds like my mom. What do I know? I'm not going to na kukhulumisela na 3. There's suicide. Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand, u kuma tende 100 wa switulu, mobile toilet, basic sound system, tihunyi na 5000 rand. Muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand. Muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family. Mina sister la mi ta va tiva hi ku ya ka nkarhi hala ndzhaku ni shuta swi nda chani swa mina vafana va mina i Jaimito i mfana wa le Msambikani i mai baba jaro kula yi mpacha danuna city yi mani ni amukela ka the channel that matters the channel that matters the most. I'm Wogwata. Yeah, one lava, out loud. It doesn't. Wait. Amugelaka, the only channel that matters to watch. As I said, Kunina sister, says Mpugen. Puken, Kensa Kuba, Amkelesha Rambosha, Mitaka, the channel that matters. I used to go along Sajwa Moon, Sasekin Minanu, Malbun Bernard Ringla. Kensa Amkelesha Rambosha, Mitinu. Inchin lesing and Zakumi, Amkelesha Rambosha, and Amkarmis dog and Evan, but in Yimpi. Yeah, and Socha. No, no, what in Yimpi was one that can get her. So, Miridulo, I mean. Yes. All right. Lenny Bean, Lay Kumas name. No problem, not be better than some. Okay, I'm not sure. When? I'm having one and the Kirikin. Isandelia good friend and the Vanner Kirikin soon complementary because manage by Oliver. So let them tell her Wesley you. Jeremiah 16, verse 19. And I take a one house in the second corner. Marangeli was a square wishes Stamula Shikum. Logo Ubuyela Ekamina, Nzita Kela Nzuku Amukela, Utanu Utaya, Imatrain Unzi Terrela, Logo Ubula Bula Listualaga, Utsika Pujamoka, Wata Wanomo Wamina, Vanovata Buyela Ekawena, I wena Ungataya Ekawona. Verse 19 10. No, when I'm young, I'm sick. It's a real like I'm and come at me, I'm Galava, the Vasalirvai, and I'm tempted to go when a man will queen soon get engaged. I'm Galava Saleri, when I'm in Anzala Corso, where there is single view again. Mantura wins Valero. One with the woman. Mashantela. Money? Mashantela. You're really. I never learned you. Mashantela. Mashantela.
mara a va lavula ku maxantiyele vo tsela swa wrong leyi swivula hi maxantiyele se mo tshama na swilo mi nga swi tivi alright mani lava va acting ni va tiva va acting ka chachamela sweswi va tirhaka mina hi mina ni lava hi teka jini ya vona from kwale va nga sungula kona hi ze hi ta fika makumu lava nga kona sweswi swa ku va na nuna kuma hava na yena hi ta swi twa emakumu loko swi fika ku mi swi twa mara swo boha ngopfu ne a mi lo chuha ku va na mtshika o khani ku volo tala ngopfu ku fana na mina okay mi dyondze ku xikolo kwala ka Risenga kumbe a mi dyondza vo Pitori phela vanhu vo fana na n'wina va tikuma va kule va ri swile Khwinya nako Risenga ya no ne Risenga ya ku tumbuluka sweswi xikolo primary ni sungule Vurhonga yi le ti Vurhonga ivi ni ya high school a Ritlhaveli from then ya TVT a mi strike ri TVT na n'wina a ku strike ti-slay queen ku strike vafana a ni swi koti leswa swo strike mi kota swa njhani kota ku loko ni ri na problem na munhu strike ya n'wi byela hayi leswo emapatwini a swi mi samba na problem ya njhani na mhana n'wina ivi mi va landza mi ya va byela ta mhani leti ti tele ngopfu yin'we ntsena ngopfungopfu leyi a fambisana na mudyondzo ma ri high school ni sure ku swi fanela swi mi landzelela ngopfu vanhu na tinhongana high school a ni nga ri na say ngopfu mina ne a mi nga ri busy vafana a ni nga nyikiwi na chance yaleyo mara a mi swi laha a ni swi navela ni nkarhi wo fikini mara ka hina vaba ne too much ene mi biwini so tela tona namuntlha loko a hi yo tela tona swona 5 hours a hi ta khila ya va landzeriwa ma va na data i ncini mintlhontlho leyi mi nga hlangana na yona from primary high school to high school as a student or as n'wana wa xikolo xichangani yin'wana ku ngo va ku ri yaleyo hluphiwa ngopfu kaya a va ni hlupha to such an extent ya ku a ni nga pfumeleriwi no tshama na mfambi sweswi mina n'wina ni tshamisa swona I wish ni ri ntanga hangu swa ku loko wo tshama mi xera tafula so na mfana i fika kaya swi twiwa so a hi nge hi le xikolweni sweswi a ni to ka mi tshama deskini kuma ku mi tshama ka xitafulani xo mi kuma ka desk rin'we na n'wana wa xikolo loyi a nga n'wana wa jaha ni tshame ni beriwa teta ni ma vona xikolweni khala ku ri na madesk lama ma ku kuma ku yi tshama yi ri 1 ivi man'wani mi tshama mi ri 2 so ni fike hi khi hi tsala test ya English ni kuma ku lama mo tshama hi 1 ma herile ku selele rero ku tshama vanhu va 2 laha ku tshame mfana wun'wana ivi ni fike ni tsalela mathangeni loko teacher va nghena va ku and then wena swo yini famba tshama le i tsalela xitafulani ivi ni ya tshama laha tafuleni ku ri na mfana ni vone ena mi swi soliveni ku tsalela thangeni a ni tsalela bukwini ni ri veke thangeni a ni tsala thangeni tsalela bukwini ni ri veke thangeni a ni buye ku dlaya loko ni fika kaya na sweswi a mi se va rivalela nyana na xikhomelo xa machayini loko mi fika TT ya mi endla loko ni fika TT mi endla psychology public management ni endla public management at TT public management ya le miri a ni swi tiva mata loko ni teka i course liyani a ku ri timhaka to i la ta tikumi khi endla something ivi mi kuma ku leswi a mi swi lava va ni lave ku phesiwa arts mina loko mi fika xikolweni a mi lave arts ku na ngoma yin'wana yi xidza xikwanixiwile loko u kuma ka lecture mi ku tele vanhwanyana wena loko saseka swi u nga tirha kona se a ta yi na ntirho me swa ni lave swo loko na ha sukani mara mi kuma ku a yi registarangi hi nkarhi loko se fika lawo boheka ku teka course leyi va ku yi ri na space se loko ni fika vhele public management a ya ha ri na vanhu mara loko se hi khi hi vutisela va ka hayi leswi yinini ni le ka mfumo ma nghena ni vhe ni khomelela kwalano ni nga ta endla yona mi ta nge ka mfumo kahle kahle nga mi ngo va passionate hi nchumu mo laha ku nge ka mfumo kuma mo laha ntirho a no la ku ta kuma ni ri xikolo wa mi nga tshama kaya a no la ta kuma ni ri xikolweni se hikwako ku ri na space ni twa ku vanhu hinkwavo lava nga nghena TVT va nghena hi ti-H i ntiyiso hi lowun'wana mina mi nghena nge-H Nghene hi maswi kumbe management kumbe mi nghene hi
Ngomngere. Ndinazvidondeki mano. Ukusesekana le buku. Asho bese kwasho. Ngeke uluku impela mama kwembi. Me tema lamba ngani kupasa course ya public management. Leah. Ni ended for 2 years and 6 months. I finally had 3 years. Why do? Anetangi niwe ntekiwa na exikolweni Imamfalo. hayi sikatamfana ngiyolitona Okay. niwe ntekiwa na exikolweni so kwala xikarhi ka course ni va mimani ivi swikumeka ku na tsandzeka ku ya ni ya apply for NSFAS a ku tleriwa kwele ku ndliwa yini swi twa ku so na tilayeni letiya ni nge luki ivi himpela ni nga apply for NSFAS hi twanana na mukhalabye ku hawa hi ta phuxela Khalabye la mfanelo phari mfana that time. mara na ha va hlonipha Xitsonga xi ri tano Okay. hi ta hakelelana ti-studies ta mina mi voneni Mamkomba ngayibona. voneni I think ku nga ku hakeriwa a ni swi tivi ku hakeriwa tin'hweti tingani laha ka first semester a yi ve va yi chayile loko se ni la ta register futhi va nga a ku na xikweleti se ku ni balansisa lexi before va ta ku register ya mahlweni And I'm passing. I think ti-results a ni ti kumanga leta ta 6 months leya Aka tikanyana karoko. a ku ri ku tikela so ya yi ve va yi chakamirisa sweswo public management So, did you ever feel betrayed by this Mkhalabye? I did. Did you forgive him? Nyana. Yeah. Let's see if I'm beer. No, To be honest, I don't rivalelanga. Kumbe ku hanya se tshama a tata ku ni kombe ku rivaleriwa. Ne. Mar n'wana va n'wi hlayisa. Oh, n'wana va right. A vo nyangadza hi mhani wa Avo kona. bori mina. Mara ku na xa positive va xi endlaka at least as far as Xa positive xa ko hi xexo va ti hlayisela. and then after dropping out hi mhaka ya nyimba na Ai nyimba stikse ngopfu gani Oh, hi mhaka- mani. swa fana mara Yeah. mara bush va ri nyimba. So after mtam drop out hi mhaka ku va mi tike mirini ya tikile mi tike mirini ivi mukhalabye luwa wa n'wina wa khale papa n'wana wa n'wina a nga mi hakelanga xikulu fees lexi a mi twananini mi endleni ku ya mahlweni. Ni vuya kaya. Mi ta hlayisa n'wana. Ni vuye kaya ni ta hlayisa n'wana. Se ni apply xiphoriseni 2016. Ni vuye 2015. Ivi ni apply 2016. Va ni teka 2017 ni ya training. Mi ya training ya Xiphorisa. xiphorisa. Swi fanele Leswi ya mi hetile. mi hetile. Swin'wana ma hetile. Na leswi ya no phazamisiwa. A ni ta ni hetile mina. Va fana va dangerous. Vafana njolo. Va fana va kahle va nga disturb future ya munhu. Yeah. Se mi phorisa leswi ngo mara ndi mo phinda n'wana vona xibamu. Let's tell more here as well. Loko no tshuka na ta mi nghenisa laha ke. I don't care. Mina mi ta nghenisa la. Mi lavula ku n'we nga ni babo. Wena na una ku ngani. Oh, ni ngo chavu ya jele. Ni nge chuzi. Loko ni bana mina ko. Mara like ntirho wa n'wina le vuphosini ku endla yini? Ni phorisa. mi tiri ku tsalatsala ti-affidavit mbagando Ntirho wa phorisa na wolowo. mara most of the time n'we mi tirha wolowo ya Mina ntsena. ni le ka crime prevention. Most of the time hi va hi ri ku patroleni, khoma lava ti-public drinking, public indecency, ti-drugs, swibamu, tsala matiketi patwini, those sort of Na mina ni nga birangi mi nga ntsala. kahle nje. Mi ta loya ma ha ri ntsongo A ni loyi loko u onha mthetho se ya mara khale ni mi xaka ra n'wina i rixaka na birangi n'wina lava va nga va tsala. kahle no mutsala no mutsala
yakho. Wena manje lento kamngene. Yikhinga tika mina. Mara ayihlonipheni imilawu ya tiko. Milawu ya tiko ya yini? Zofana mali yakho yijiwa kusofa muzimali. Anyway, ayitela ngisona ngoku. Are you proud to be the mother that you are and to be the woman that you have become through all these challenges that you went through? Eish, I'm very proud. Loko ndzi langutini from la ndzi suka kona ni. La nga ko sweswi na swi twa ku ntirhini. Ntirhini. Ni pushini. Na vana va mina na kha na hlayisa. Va tele vana lava? 2. Va tele? 2. Lowun'wana wa rini? One was 2008, that comma 16, shish. And then the one you had 2014. As long as the one was 2014, you commit 10. 2014 na 10, one was 16, na 16. That comma 16. Lolo ngongwe kahle kahle. Ngama 22. Nirona ngwana la comma 16. Okay, byeleni mina mangani. Ani mikana number ya. Tell I thought, sikanda malepe mami. My twin bavana 16, 10. So hinkwavo vana lava va hlayisa mi ri na nuna mutini kumbe hinkwavo papa. No, mata va ni mutsa xivutiso lexi. Problem ku mi swi teka swi jokes ne. Kuna vavasati especially young girls ne. N'we mukulu mi tikuma mi ri mukulu because mina vana lava nga na ma 15 probably swin'wana lava mi hundzenele ka 30 ma vo. Mi ka mi nga se sungula vutomi ku va life begins at 40. Good. So there are other young girls who are out there, they have kids, they are struggling and they always try to fight with these baby daddies because then when you speak about it, some sort of motivation, go, oh, na mali wo yilwa ariyesh. Must this is Vana supporter on the side. Oh, vana lava va ye. Yes. Sure, 100% sure. Alright. Ni vone loko hi karhi hi kula hi vona chachamela hina van'wana ma vo. Ma n'wi twa chachamela? Yes. Mi hlangana kwini? Hi hlangana tingana eka drama ni ri high school. Hi sunguleni eka leswi a swi le xikolweni. High school. And then from there, I think kuna lava nga ta uta mi byela ku no kuna group yin'wana va yitela ku na sweswi ku nga GCR. So nani a joina group liya a yi fambisa hi Mpumalanga. Africa's Idiot. Africa's Idiot. Ntanga wele Africa. Oh, African skating. Yes. All right, cool. Yeah, let's go. Nifkani ekutala yana chachamela ekutala mara ngisenza ngivita ra chachamela. So mina yehlangane kwalaya ka group liya. Before mizalo ya khala arna msisi yo bhasa ku yi humelo ka karakona. I think khala na yo. Khala na yo. Even that time I mtlale swa boha maphondo yi fight kwa swina arna msisi ku. Ne? Khala na msisi yo bhasa kulo. Andanga gain or ndakutsa yeso. I'm not them. I'm not supposed to have okay. And then how many parts did you act on their series? Because I think they part 1, 2, 3. The Chachamel, I think me and the 2. Chachamela 2, Chachamela 1 and God. Then Tanganaka Chachamela 2. Nektana Chachamela 3. In Gary Viva ye, ring one. And I'm in trying a young friend. You in Tatila Mirans of that drama. Yeah, Chachamel. Ektise party one really inhlekise na hlamseti one ngeza leyi ektami bako nono mina security so na jola mi na xikangu loko mukhalabya va ya ntirhweni misamfanele shekelela se loko mfanela hayi ke ma va fikela mahungu ngwenya ku phela ku na xiyisa lena ni xilofona xiza lexiya thank you xilofona xiza lexiya ivi yi hlamula ngwenya
se loko yi vuya yi gele mini ya lomba banga leyi nyakumtsemeleleni ivi yi vuya yi gele mini manje loko yi gongonda yi kumako xi khome pupu ene mi nga tivi pupu mi ta hanya hi yona Plástico yi le ku nteleni a kuma ku xi khome pupu se loko xi pfula rivanti yi languta yi swi vona ku hayi xuwile phela la xavisa banga xavisa banga va yi tsutsumise sweswo a mi tsakisa yini ku ekita phati leyi ya ngwani a ni va tsakisa ngopfu hi ku ekita phati leyi ya nghwada mari ya ya ngwani a yi na nghwada a ni va tsarisa hi storyline lexiya ne a ni ngo khata ngo hi leswiya swa nghwada loko mi ekitela a mi nga ri mi abuser miza lweyi I think u nga abuse ngopfu miza lweyi I think eka ebewini miza lweyi a za mi landzela chachamela a za mi landzela chachamela swilo leswi a swi dzikini ka n'wina ku pima ku na munhu loyi mi nga mi hanya na yena sweswi mi famba n'wi tiraka lero loko mi nga hi nyika tinamba foni ta yena hi n'wi fonela hi n'wi vutisa ku a mi lavi ni ta ku nyika loko yi landze yena a mi voni na vaseketeri va ta believe hi voxe ku va ka mi chance a ni bi ne Awusefa. Ngifuna ibebe. mara leswi mi nga success swo a mi fiti kumbe mi nga ba munhu unless if mi mbale uniform at all no abuser munhu a ni swi koti na hi nomo hi marito a ni swi koti vun'wina mi yi pfutsekisa ngopfu patwini mi va muteki a swi khataleki ku va hi endle yini ka nkarhi walowo va loko mi ri laha mi twaka ku hi n'wina vini vatiko va le a kaya hi timhaka ta swona koko a swi lavi leswa swo i va i ri wiki ku n'wana ku delela not ku na rhuketela no vula ku a ni nge vi soft lera ro n'wana a ta fika tindlela hi ku rhandza loko ni mbale uniform okay loko mbale uniform ama loko ni mbale uniform a ni shantiya fanelanga ni va soft leswa ku na tindhawu leti ni fanelaka ku ni va soft ni mbale uniform like loko ta victim a ni fanele ni approacha kahle ni va soft mara se loko ta leta ta ku hi le patwini munhu i fanele a khomiwa leswa swa ku I'm soft loko mi ri soft me ni bole mihlekete swo tivana na mina so mi acta eka mina hi mina as Betty yes mina malembe mangani mi karhi mi acta laha aka Munghana Lonene ni nghena ka Munghana Lonene rini a nga tsundzuki because a ni sungulangi laha ka Betty ni sungule hi ti-drama series leti a ti hamba ti tlanga namadyambu after mahungu ma 8 a na swi tiva ku ri lembe mani mara nga ri ne le xiporiseni a ni nge se nghena maybe kwala ka ma 2015 2016 a ni nga juli na munhu loko mi ta sungula eka wa le ka Munghana Lonene loko mi tolovela loko ni sungula laha ni twe hi van'wana ni acta na vona ka group yin'wana va ku Kathet swi na mi tlhandlela to tigroup a wu ti tele ngopfu hi ta tlhelela ndzhaku ni twe hi vo va ku ku na ti-auditions Munghana Lonene yi le ku laveni ka vanhu ivi ni ya ka ti-auditions ti endleriwe le Giyani College at the 8 kwala Giyani so ni ya ka ti-auditions ni fika ni auditiona ivi va ni teka ni pasa ni humelela ivi ni hamba ni acta switori leswiya swa namadyambu leswiya swi nghena hi 8 mu byela ni yingiseli Munghana Lonene a ni swi tivi mi yingisela mina hi mina a swa ha ri ku tlangeni sweswi a ku ri leswiya swo i kuma ku xi nghena n'hweti yaleyo xi tlanga swa n'hweti yaleyo swi hela a ku ri swa ti 2 minutes nyana swi nga heteleli ku hela a swi nga fani na lexi xa mina hi mina xi tlangaku waya okay mi ve involved ka ti-group to fikela kwini ni sungule hi liya mi nga ta ku ri GCR ni sungule xikolweni ivi from there ni ya ka leya a yi ri ka GCR ivi ni ya ka Kathet a yi ri Giyani College from ka leya le Giyani College ya ivi ni ta nghena ka Munghana Lonene so 4 okay nongitiwa Madonna 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 a ni n'wi tivi swa ku chumu Madonna loyi ni n'wi tivaka chomi ya mina
Vume wo hlaya madonna un'wana ku antswa swi hi le ku vulavuleni hi ti-group anondza hi kona i munhu wa mina, so ni kombela mi negotiate na va ndyangu va ta ni olovisela swa malovolo. Mara loko byela ku a ni bra wena a ni nga si ku tivisi, so loko u byela swoho hi ri alive ku ni kombela ku hi nga gangisani, se ni munhu wa madonna sweswi. a nga ta ni byela se no matwa hi wena mahungu lawa. Ni n'wi tivisa ka National TV channel leyikulu phela leyi. Loko a nga ku na loyi a jela na yena u va u khoma vafitimini va tiko. Aya ka mina hi mina ku mi fike njhani a mi te a mi ri la ka group liya mi nga sungula kona and then a ni ri ka group liya and then kwendeke va vuye va ti herisa ti-drama series letiya ta hamba ti tlanga like n'hweti na n'hweti va cincacinca ivi se na audition ka mina hi mina. Ka mina hi mina va mi teka and a mi nga joli na management. Yes. Mata why ni mi vutisa ngopfu leswo jola jola i mhaka ku vanhu vo tala va vona va mini dlamini va humelela va ri va tlela na management ku va kota ku kuma ti-TV shows ku kuma tiyini. So hi xitalo loko vona vavasati vo saseka va karhi va humelela especially on this entertainment industry. A swi ta hlupha swi ta vula ku se loko ku munhu i sasekile sweswi swi vurisaka leswi a ni sasekile no loko i ku vanhu a mi ri mi sasekeni bini. No, a ni loko ti nyikeni ka swikatlana a ni swa swi ni hi statement. Mara swi koho. A swi koho mara swa swi ni hi statement xa wena. Swi komba ku vanhu lavo saseka a va nga ta tirha anyway. A nga ta tirha anyway. Ku a ni miri va tirha hi ku tleriwe na va swimanimani va tlele na management. Swi komba kahle kahle loko munhu a sasekile o fanele a tshama kaya nga tirhi loko o za tirha ku tlelatlelanile na management. Mentality ya vanhu. Yes mara ku tala swa humelela i ntiyiso. Van'wana va tiva nga le ka ti-top positions hi mhaka ku vana leswi mina ni nga riki na swona. So that's why ni nga va vulavuleni ti vulavulela ku ya hi mina a ni tlelangi na munhu. And mi hleketa ku swi unfair ku vanhu va na that opinion on women ka vanhu va xisati. It's unfair not only ka vaxisati ni le ka xinuna a na swi tiva ku vanhu va tshama va ri na ti-opinions hi swilo swa ku tala ni sweswi ma swi tiva ku na sweswiya swa ku vavanuna va a ka ha ri leswiya swo a ka ha ri leswiya swa ku n'wansati loko a nghene entirhweni i tlele na management na vavanuna va tlela sweswi na management ku va nghena a mintirhweni. So wanuna nga tlela na wansati na n'wansati kumbe a tlela na n'wanuna. It's possible kasi kaneta hi sweswi. Se loko mi langute kahle mina ni nga tlela na wanuna ku loko mi langute kahle ni hi nga languti wena sweswi a ni sweswi hi vulavula hi miehleketo ya vanhu. Hi nga vulavuli hi wena sweswi na wena swi nga endleka ni swi tiva mara tata wa hosi hina Yesu Kreste xikwembu lexi hanyaka ni susi madimoni na vanhu tisela kona hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta amen. Never. Mara vanhu va hleketa swona vo vavanuna va tlela na vavanuna kuma switulu vavasati va tlela na vavanuna kuma switulu. It's wrong. Mara swo swa endleka. Mara loko hi nge za hi swi prove ku himpela swi endlekile ani ni twa swi ri wrong hi ku mani ku va a nghene laha swi nga endla a nghene hi mhaka ya ku endle timhaka ta so. Mara minkarhi yin'wana a swi tavi ze hi prove ku swi ra swi nga endleka hi nga ri na vumbhoni ku ri swi sweswo swi endlekile. Mara n'wembi a swi tiva wembilwini ngo ku mi swi kumise ku yini. Mara ni sweswi hi vulavula hi ku vanhu va ri vanhu va swi kume njhani va nga ri na vumbhoni. Mi fika njhani laha ka ku loyi i nghene hi ku i tlele na mani ku ri ku a mi nga ri kona loko va kha va tlelana. Ni lava vanhu lava nga le ka management mara hayi ka mina hi mina na ku cinca ntirhweni. A nge ku na munhu va ri Ebu John right. Hi tirha ka JCR Ebu John tirha ka JCR i station manager and then wo lava show la wabo va fika la va ka nga vuxi la swa lava interview n'wana sisi laha wo fika u nyika sweswi nga na swona na mina ku nyika leswi ni nga na sweswi kumbe xi nga hi nyika ivi ni ku nyika TV show 100,000 a month wabo a ni vuxi ku yi fanele ka munghana ni ku lembo ra 20 rand so va ku nyika 100,000 now sometimes like
aminuka nuna 100,000 yafika kwendingayilwela kamwe ntsena and asitwa se idabona i-relationship leyi mi nga na yona ku se silwe angolo kuma hi mhaka ku ina talenta mara danger ya sweswo hi leyi ku ze ni vulavula swilo leswi ku sweswi wena u teka chichamelo u teka mina hi mina na swidrama ni sweswo swa wena there are other girls who want to be like you. And now you are telling me a different story. Oh, okay, I did this. This is how I built my brand to where I am today. That's why I'm going to since 2016 or 2015 there. Now, that girl asuka Johnza kuma feda Johnza kuma ndam febele inkwaya angena to group andam febele inkwaya amusa kushame yuko yephaleni anga kubigidi kanjini anga kumi opportunity kaze makakum baba satu botala they don't use their talent, they use what they have. Do you understand where I'm coming from? Yes, I so me understand. inspire these girls to do wrong things to get this school. I should have better. I'm in this show man song. We like when I says I'm a new tier. New tier. Must this. Mara ingari nana magaku nam tikhahla ta vanhu ta hambana mara. Hinkwenu sweswi nga tsutsuma ya enta public management. Hinkwenu ka hina. Aswi vuli ku hi ta thoriwa hinkwenu. And aswi vuli ku hi ta heta hinkwenu. Yes, right. Hinkwenu nga tsutsuma ya dyondzela vudokodela. Aswi vuli ku hinkwenu hi ta hetelela hi madokodela. And aswi vuli ku lava nga madokodela va tirhise swin'wana ku va fika lahaya. Hlahla ta vanhu ta hambana na minkarhi ya hambana swi nga endla swa wena swi hatlisa swa me swi hlwela swa me swi hatlisa ku hlwela swa wena. Yeah, mara ku na vavasati vo tala va lava ku vana mi kuma ku teka nkarhi ku va va kuma mara va hetelela va hetelela va swo teka nkarhi van'wana va tlhela va hetelela va nga va kumangi hi nga matimba mara u nga teli matimba sesi u ta n'wi kuma ela matimba. Anyway, me grateful ku fika kwintu have worked from mina until today. I am very much grateful. Opportunity leyi nga kuma laha yi cincele vutomi in such a way ya ku na loko ni tshame ni ti vutisa ku loko a ni nga fikangi laya a ni ta va ni ri kwihi. Loko a ni nga fikangi laha mina wa heta hi nga ri ka interview today. I'm sure. Sweswi ni na ku interview na lava nga la Guyana. No, mara ni mina we hi tivanise hi ku hi ni tivelani. Mara sweswi vanhu lava interview vavasati hinkwavo na lava nga la Guyana va interview. Kumbe na mwana ze ni n'wi kuma kwalomu switarateni nkarhi hinkwawo. But to be honest, nawu nga ta ni kuma. ni sure ka ni nga ta n'wi kuma na mina. Mara to be honest, a da hi nga tivananga na katsongo. So me active from 2015 to until today. And the interview ni ku 31 ta March ni va rhunyiwa ku tikontraka ta vanhu van'wani va caciwini ni la ku veka sure ku one day mali ya ni follow Na story. mali ya ni follow and I don't navela ku mi caciwini na n'wina. I just want to check ku sukela hi 2015 mi tirha on a contract basis each and every year mfanele mi rhunyiwa contract. So your contract is based on performance or they just said okay want this and this and this and this. I don't know. Nga ku hembela ni swi Ne okay fine mi nyika chance ni hembeleni. Okay, ni nga ku hembeli a ni swi tivi. A ni nga ku hembeli a ni swi tivi my bava. No tiva ku loko va ha ku lava wa ha fanele i tirha ya mahlweni rin'wa contract. Loko va ha kula vo fanele u tirha. Like loko role ya wena ya ha ri na swilo leswi yi faneleke ku yi swi humelerisa. That's what I meant. Goal ya n'wina i yini ka swilo swa ku act? Goal ya mina hi ku sweswi ni le ka radio na ka TV na swilo. Although ni yi ka Kwi. aka loko yini swilo yin'wana ya Xitsonga mani exikokwana ni nga ti byelangi ku hi ta vulavula hi swona. Ya Xikwembu xi ni vulavula hi swona. Loko no tsundzuka vito ra vona ta byela. Mara tsundzuka a yi tlanga ka mani? A yi tlanga ka leyi yi tlanga ka Mzansi Magic. Ne? Loko hina mi tsundzuxe makhume. A ni swi tivi makhume. Makhume. Ne? Yeah, and ku na mfana wun'wanyana a eka ka mina hi mina va ri i Jiwani le ka mina. U n'wi ta ku chela ka mafenya brother hi siku ka SABC1. Yeah. A ni loko ya ka TV.
Ndamcheka. Ndashila ku talent ya mina even there amahlweni. So man, what are you doing to get there? Naenda the auditions. Yeah. And the auditions. Hopefully one day atakuwa ni talent. Yeah, man, samba open ku balava yini ka n'wina. Mina kota ku pfuneka. No, let's try. Asungureni my mama. Asungureni balava talent ani. Ku role liya wa fita swi nga te mo balala hambi ka actor masangu ka TikTok or something. Mara bada kona ku nga fita na. Man this ku na show tin'wana ti vona mo actor masangu straight like raw. Loko actor ni weekend ta swilo leswi ngo yiva ku nga ri ku swi endleni at that moment. Sana loko vona ni actor masangu vona ka TikTok. Ni nga ma actor ni man king actor. Yes. Ni va ni nga ri ku endleni. Ni nga ma actor masangu. Oh, ba available ku actor swa masangu so ni nga tshika ndla ku endla show na wena va yisa ka TV. Ani vela ni ku ta masangu ni lava ku actor swilo hinkwaswo bana. Hambi wona mutlhisiwana wo ti tandlayisiwana. Va ku mntu ku xifumu wo ti va ku wa penga wo ti ta penga. A ni vulela ngopfungopfu masangu. Ni vulela ku hinkwaswo. Loko swi fika ka acting ni nga swi actor. Mi nge fiki mi endla leswi swa loko va pfala rivanti le ka TV ni pfala rivanti a ni mi endla swo le ka radio Leswo ni pfala rivanti kwaha endla ni ku notisa ni wa ri twa ku se rivanti ro pfariwa. So loko pfala le ka radio mo fika mi endla ku pfala rinkwaha. Ku na rivanti u fika pfala rivanti ra byala ku se ra pfariwa la ra pfuriwa. A hi siku ya se ni ya pfala rivanti kwaha. Vahlaleri va mina ma swi tiva ku a ni disappoint every day ni mi endla sure ku ni vutisa swivutiso leswi mi nga ni tisela swona na sweswi ni tise hi n'wina ku ni ta vutisa loko hi sungula video leyi ni ta mi vutisela ku mali mi tekiwini kumbe njhani mi available ku tekiwa mi nga nyumi vulani lexi nge le mbilwini ya n'wina For sure I'm available. maybe at the age of 45 ni ta mi ri available. Maybe kwala ka vo ma 40 ku ya henhla mu nga 45 na ka vo ma 42. Ya ri hansi yi kuminyani ya ri hansi ka 40 mali leyi. Ya mara sweswi. Nada. No. I'm like Ni ngo data mara leswi swo tekiwa tiplan ta mina na timhaka ta vukati ndzi nga ri swi ta clutchana. Because loko sweswi wo wa ni teka. Ya mali u lava no ka kisana vanhu ka TV. Hawa ni nga okay mun ko ka moya. Example eku wa ni teka wo sweswani. Swi komba ku ni ya tshama ka n'wina. For instance, ni ya tshama ka n'wina na project mina ka yi se ze fika makumu. Se ku sungula timhaka leti ta ku loko hola mali ya ka n'wina swi ku yini. Ende leswi swi endlaku le kaya leyi it's for my kids vo va rhangaku mahlweni at this moment. Hinkwaswo leswi swi endlaku mitirho ya leyi ni endlaku ni va ni kha ni pfuxela ngopfu. Yeah. That's why ni nge teki munhu loyi a nga na vanhu. Ni nge pfuki ni ve number 1. Oh well. Sasa sweswo my mama. Wona ngo wa n'wi lava mbeni ya na ku khulumisela na 3. Leswi ta swi susa. Ni ku khulumisela sweswi ri we nga teki munhu a nga na vanhu. Vaseketeri va mina. Hi fikile makumu ka interview. Loko a ku na swin'wana leswi a ndzi tsakela ku swi vula swi nga swa nkoka ka vaseketeri va n'wina lava mi landzelelaka. Ni sure a munhu vo giga maphorisa lava va tshama va ri ku gigeni va tshama va karhi va hakela swilo leswiya swa ku tika leswi a ni swi tivi xa tibuleti ke va tshama na tona na mi nga vula loko na swin'wana swi nga ku hlamusela mali yi tsaka ngopfu. Mali interview ya vavasati ta tsakisa yo. Vana swo tala. Mina no khensa lowu va ta va tinyike nkarhi. Va langutisa this interview. A va yi mahlweni va ku support va interview na van'wana. Va mani? Lava ve le patwini nge te ya interview. Lavana va lava hi mbilu na moya. Yeah, so hi khense ngopfu xikomba xi mi katekisi. Xi mi nyika na role ya n'wina ya le ka TV. Mi yi kuma hi mitirho ya n'wina leyo saseka. Na loko ku swi fika ku mi yi kuma hi swin'wana swin'wana swi mi swi kumisaka as long it works for you. Hambi u mi jaja. But as long as you are getting everything that you need to finish your projects at home. Hambi u swi twa.
a swi na mhaka na swona swi yisa kwini to tlela hi twa timhaka hi hleka hi vulavula ku biha ngo mali ya nghena month end nghena hi xiphoyisa ku nghena hi TV hambi yo kwata wa lava u la wele wihi Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za Vakhandle Group we are family.